ko umuntu twagurishije bitwa Rwamukwaya Daniel anariwe wanditswe ku butaka. Ibiti biteye haruguru y'umuhanda wa kaburimbo Musanze Rubavu impande y'icyanya cyahariwe inganda mu karere ka Musanze, niho iyi miryango 13 ivuga ko yari ituye, maze ngo umugabo witwa Rwamukwaya Daniel wazaga aherekejwe n'umusirikare abishyura ingurane y'ubutaka, gusa abizeza ko amazu yabo bazayishyurwa nyuma, gusa ngo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008 kugeza ubu ntago barishyurwa. Baraje 2008 batugurira ubutaka, baratubwira ngo tube dutegereje, bagiye kuzana abantu baha amazu yacu agaciro, bazabone kuyatwishura tubone kuvamo. Ubwo twarategereje, ubutaka baratwishura, amazu ariko ntibayatwishura. Ba bantu bagombaga kuza guha amazu yacu agaciro ntabwo bigeze baza. Haje abantu tutazi barayafotora, barangije baragenda. Dutegereza ko bazagaruka bakayaha agaciro, bakatwishura n'amafaranga, turaheba. Twabigiye turabigeza mu buyobozi bwo hejuru, ariko na n'ubu nta kintu bari baduha igisubizo, kuko umuntu twagurishije bitwa Rwamukwaya Daniel anariwe wanditswe ku butaka, twayobewe irengero rye na nizi saha. Ngo n'umusirikare ariko umusirikare yazaga amuherekeje. Uwo musirikare bamwitaga Gatama, ariko wanditswe ku butaka bwacu yitwa Rwamukwaya Daniel. Aha hari ishyamba niho mwari mutuye? Iyi nari ntuye hano. Hateye ibiti? Yikwa y'amavoka. Ubu nari ntuye. Bigenda bite? Ndimuka nimukira hariya. Ubwo rero wimuka se byagenze bite? Barababwiye ngo mwimuke ntacyo babahaye? Batuguriye ubutaka. Baratubwira ngo amazu bazagaruka kuyishura. Tibagaruka. Imyaka 15 irarangiye ntabataza kutwishura. Kandi kibazo duhora tugitanga buri munsi. Amakuru tukayatanga ariko twabuze igisubizo. None ninde se wahaguze mubimenya? Ni yari leta cyangwa yari umuntu ku giti cye? N'umusirikari wahaguze. Uwo musirikari ntaza gusarura ahubwo ibiti barabidushinze twe dutuye hano ngo tuje turareba hatagira babica. Abo basirikari ntaho tuzi buna n'ubu iyo bagiye. N'amafaranga ntayo baduhaye. Iki ni ikibazo iyi miryango ivuga ko mu myaka irenga 15 kimaze, ariko itahwemye kugenda ikibaza mu nzego zigiye zitandukanye. Gusa ngo hari umunsi babonye itsinda ry'abasirikare riza aha hantu ribizeza ko rigiye gukurikirana iki kibazo, none barategereje baraheba. Simbeze imba tuzayabona, ariko hari abasirikare baje, ubwo baraturemesha inama, baratubwira ati nta kibazo, bajana urutonde rw'agomazu, baravuga ngo bagiye kubikurikirana, bashaka uwo musirikare wahaguze azaza twishura. Ubu nibo twategereje bazaduha igisubizo. Mujya mubona azaje gutema ibiti? Ntwari yaza yagura, ntwari yaza. Radio na televiziyo Flash ntitwabashije kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ngo tumubaze niba koko ari umusirikare waguriye aba baturage, gusa umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie yavuze ko agiye gukurikirana amakuru ajyanye n'iki kibazo. Urumvikana ko nacyo ikibazo gishobora kuba kiri ku karere kizwi. Nacyo ndibuze kubaka amakuru. Kugeza ubu hatewe ibi biti hari hatuye iyi miryango 13, imwe muri iyi miryango ngo niyo kugeza ubu yanasabwe kurinda ibi biti ngo hatazagira ababyangiza. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.